दीपोमयहरं पापं दीपज्योतिनाथनः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिनमोस्तुते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मातृदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, आचार्येभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। करिष्यमाणाकार्यं कपितजम्बोपलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्याबुद्धिं च देहि मे। नारायण जगन्नाथा शङ्खचक्रगदाधरा लक्ष्मीकान्त जगन्मोह मुकुन्द गरुडध्वज मत्स्यकूर्मवराहस्य नारसिंहश्च वामनः भार्गवो रामकृष्णौ च बौद्धकल्पितशाकृतिः इन्द्रानलौ यमश्चैव निरुते वरुणः सदा गिरौ वायुश्चैव कुबेरश्च ईशा शैशादिवन्दनम् विष्णुशक्तिसमुद्भूते शब्दवर्णमणितये अनेकरत्नसम्भूते भूमिदेवि नमोऽस्तुते। भूते च केशपाशाय सूर्येन्दुसुरवाहनौ भागीरथीस्वलङ्कार आकाशाय नमो नमः। वाणी गणपतिर्गौरी ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः अन्तरिक्षं स्थितिर्लक्ष्मी ईशानि गुरुदेवता समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादाघातं क्षमस्वमे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यप्रजाभ्य परिपालयन्तां ध्यायेन मार्गेण महिमहिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु।